Dobrodošli u Fantasy of Bite, nedeljnu emisiju sajta Vampire Srbije u kome izdvajamo najvažnije vesti za 3 fandoma koje pratimo. Magazin Entertainment Weekly objavio naslovnu stranu svog duplog izdanja koje donosi pregled najuzbudljivijih filmova koji nas očekuju ove jeseni, a njihov glavni fokus je epski završetak Sumrak sage. Magazin je pored naslovne strane objavio i nove fotografije iz dugo očekivanog filma Praskozorje drugi deo. Časopis se u petak našao u prodaji, a već sada imamo priliku da uživamo u par potpuno novih fotografija iz filma koje je objavio sajt iw.com. Na internetu se također pojavio i Renesmin poster na koji su fanovi dugo čekali, jer su posteri likova objavljeni pre više od mjesec dana. Nina Dobrev je u šali tweetovala kako će učestvovati na sljedećoj olimpijadi, ali to nije ništa kao podrška televizije The CW ovogodišnjem takmičenju. Naime, kada su čuli da je Gabriel Douglas veliki fan vampirskih dnevnika, oni su skupili ekipu kako bi snimili specijalni promo snimak u kome joj čestitaju osvajanje medalje. Pored toga, ekipa serije obećala je da će do kraja olimpijade navijati za tim SAD. Hi, Gabby. Hi, Gabby. Hi, Gabby. Hi, Gabby. We heard you're a big fan of the Vampire Diaries. All of us here are big fans of you too. All of us are big fans of you too. We'd like to congratulate you and the U.S. women's team on your gold medal. That's so cool. And you for winning gold in the women's individual all-around competition. And we want to wish you and Allie good luck on Tuesday. We're really going to be pulling for you here at Mystic Falls. We're all pulling for you. Good luck. I dok mnogi fanovi i dalje ne mogu da poveruju da je Kristen Stewart prevarila Roberta Pattinsona, vesti koje nam stižu svake nedelje govore da je to možda i istina. Kristen se slabo pojavljuje u javnosti od kada su slike prevare izašle u magazinu US Weekly, a u posljednje vreme mlada glumica počela je da otkazuje projekte i zakazana pojavljivanja. Kako javljaju mediji, ona se neće pojaviti na premijeri svog filma Na putu, koji je rađen po adaptaciji čuvene knjige Jacka Kerouaka. Menadžer Stewartove saopštio da se glumica povlači iz projekta Kali, koji je trebalo da snimi u mesecima koji slede. Već smo pričali o tome kako bi Phoebe Tonkin, zvezda ukinute serije Tajni krug, mogla da se pojavi u vampirskim dnevnicima, a to se i ostvarilo. Ona je postala deo ekipe i u seriji će tumačiti lik Hayley, divlje, seksi i veoma slobodne prijateljice Tylera, sa kojim dijeli zajedničku prošlost. Njeno prvo pojavljivanje bit će u 3. epizodi, a snimanje iste je završeno. Claire Holt, koja u seriji tumači lik Rebecca, tweetovala je sliku sa glumicom Phoebe. Njih dve se poznaju još od 2006. godine kada su zajedno snimale seriju H2O, Just Add Water. Zvezda prve sezone serije Prava krv Michael Raymond James pridružuje se ekipi serije jednom davno u drugoj sezoni. Kako javlja sajt Entertainment Weekly, on se pridružuje ekipi, ali se još uvijek ne zna koja uloga će mu biti dodeljena. Za one koji ne znaju, Raymond James glumio je zlikovca u prvoj sezoni serije Prava krv, a do sada se pojavljivao u serijama Terriers i The Walking Dead. Kraj 5. sezone Prave krvi opasno se približio, a do istog su ostale samo 3 epizode. U večerašnjoj 10. po redu epizodi ove sezone očekuje nas dosta interesantnih scena, sudeći po službenom sinopsisu epizode koji možete pronaći na našem sajtu na adresi pravakrv.vampires.rs. The legends are true. The blood of the Fae allows us to daywalk. So what then? You let Elijah take everything from you? You and me. We live in the wind, just like I did with Eric. The true death will come very soon if you do not accept Lilith. So let it come. I am gonna tell them everything. Werewolves, shifters, Russell Legend. That might get you locked up. She's here. I will have the sun! Finalne epizode sezona Prave krvi nas i obično ostavljaju na rubovima stolica i sa glavama prepunih pitanja, ali to će posebno biti izraženo prilikom finala ovogodišnje sezone. Ryan Quanten je poručio gledalcima da je posljednja epizoda 5. sezone klasičnija vrsta finala nego što bismo očekivali od ove serije. U proteklim sezonama sam imao osjećaj da je veliko finale u epizodama broj 10 i 11, a onda 12. epizoda manje više samo prepričava sve što se izdogađalo i postavlja priču za narednu sezonu. S druge strane, ove sezone imamo onaj klasični šta će se kog đavola sad dogoditi neizvesni kraj, rekao je Ryan.
Prema promo videu za posljednje 3 epizode, koji navodi na zaključak da će Jason ili postati vampir ili umreti, pretpostavljamo da će nečiji život ostati pod znakom pitanja. Ostala su 2 dana do kraja glasanja za najbolju priču na konkursu Letnja doza nagrada. Autor najboljeg fan scenarija za premijernu epizodu Vampirskih dnevnika osvaja veoma vredne nagrade, prve 3 knjige Vampirske akademije, a zatim svetsku i hemijsku sa motivima Vampirskih dnevnika. Sponzori takmičenja su Laguna, Čarobna knjiga i Angie Sekulić. Možete glasati tako što ćete posjetiti adresu nagrade.vampires.rs, a naš sajt već sada sprema sljedeće takmičenje, čije ćemo propozicije uskoro objaviti. Organizacioni tim Blood Oath konvencije, koja je bila zakazana za sljedeću godinu, doneo je odluku o pomeranju događaja zbog nedostatka vremena za pravilnu organizaciju, ali i zbog činjenice da je većina glumaca koji bi trebalo da se pojave na konvenciji već zauzeto za ovakve događaje u godini koja sledi. Stoga je doneta odluka da se dosadašnji rad i pripreme usmere na organizaciju konvencije 2014. godine u gradu Zagrebu. Iako i dalje nije zvanično potvrđeno održavanje konvencije, organizatori su na sajtu naveli da je ista gotovo sigurna, jer su uspostavljeni kontakti sa većinom glumaca Vampirskih dnevnika i njihovih menadžera sa kojima su u neprestanom kontaktu.